Dobar dan, dragi prijatelji. Evo, danas sam kupio malo friški sardel, da posolim malo minčuni. Pogledajte, znači, sardelu solimo mole latice, za mene puno boje ako se pokvari, ne daj Bože da se pokvari mola latica na velika. Hoćemo napraviti rađe 2 latice nego jednu. Sardelu složemo, znači škina i škina, štumak i štumak. I stavijete soli otprilike da vam se dobro prozira riba. Da se prozira riba. I kad kontrafun, pritisnete ga malo, da se zbije sardela, da se zbije i onda opet složimo. Znači idući red, opet obrnuto. Znači imamo jedan red ovako, jedan red obrnuto. Znači škina uza zid, onda štumak na štumak. Onda opet uzmite, znači škina na škina, štumak na štumak. Poslije tega ćemo soliti minčune. Minčune tako duplo manje soli. Ovo kad u 5. mjesec solite, znači najmanje masnoće u nje. Biće vam gotovo u jematvi, znači kad se počne brat grozdje, moće se već ist. Kad solimo u 7. i 8. mjesec, dohodi puno masnoće iz nje, jer je tad najmasnija, i tek do godišća ćemo isti u proljeće. A minčuna moramo isti nakon 4 štemone. To nije problem za minčuna. Da, znači jutro smo uzeli ove sardele, pa ćemo to posoliti, ali minčune, recimo minčune, evo, sad ću vam pokazati, ja minčun. Znači, u soljenju ćete samo izvaditi ovo crivo. Izvadit ćete vanka, zato što je glava pretanka i ona se počne raspadati. Znači, rukom, nemojte nože rukom, jer ovaj komadić iza koji ostaje, ovdje ćete ga otvarati, pogledajte, ovdje ćete ga otvarati kad budete jeli, evo ovako. Znači, ovdje će se otvarati u soljenju, znači, evo, ostaće vam čisti file. Mi moramo jesti sad doma živo. Idem ja u moj vrtal i mogu vam ubrati jedan limun i ostavit ćemo 10 minuta. Jedan limun ćemo iscijediti po filetu, 45 sekundi, minutu maksimalno. Vadimo vanka limun, stavimo malo papra, soli po potrebi i masnog ulja. I konzumirate ga u roku 20 minuta. Morate ga konzumirati. Kao file.